Sekabusise ukuthi inkonzo yelenyuko yalonyaka itawubanjwa evikini lelitako mhla tingamashumi kulesetulu esigodlweni eMbangweni. Isimemezelo sale nkonzo sikhishwe ngumengameli wenhlangano ye-League of Churches uMbhishobhi Samson Hlatshwayo ekuthunywa ngemakhosi. Nasi isimemezelo lesibalulekile lebekunene. Siphuma la sigodlweni elithithini. Kwatiswe emakholwa onke la kaNgwane nangaphandle kwaleli nesive sonke kuthi seyinkonzo ye-Ascension Day. Inkonzo lesiyibita ukuthi lenyuko. Lenkonzo imhla tingamashumi kuMeyi noma iNkwekweti. Siyacela ke makholwa nesive sonke sibe sesihleli phasi nga-10 o'clock sekuthi lo yalukako sesilindele kufika kwemakhosi. Njalo kwemakhosi abusisa bekunene ukuthi Jesu simgubha ukuthi usuku lakho tufa la kalobamba avuke kalobamba bese siluya kwenyuka eMbangweni eyishiselwe nesigodlweni. Ngakho ke siyacela abazalwa abahleli phasi bamele kufika kwemakhosi noma kufika kwalolo thunywe emakhosi. Kufika kwalolo thunywe emakhosi kuyabe kusho ukucala kwemisebenzi bekunene. Sicela ke bafundisi bona mhla ka-28 kuye Meyi babe sebaphelele nga-10 o'clock khona esigodlweni eMbangweni batolungisela lenkonzo. Entsambama ke imvuselelo kuyasekuseni libandla selingena kule nkonzo lapho sikhumbula khona kwenyuka kwakhe ngoba phela siyakhumbula uJesu wafa wavuka emva kwamalanga lamathathu kwase kuthi ilanga wahlala emalanga lang-40 wasuyenyuka. Siyagubha lolo lusuku ke. Ngiloko bekunene lokhipha simemetelo Bishop Samson Hlatshwayo egameni lebukhosi bayethe wena waphakathe welunga zamabhuku imbubi esabe kudla emathole. Liphinde ladlula kulo imbonga atholisele dladla selifikile